mu makuru namenye mu minsi ishize nuko ibi bitero biri hariya biri gupangirwa Burundi biyobowe n'imitwe itandukanye. Umuhungu wa Habyarimana ari hari Burundi amaze iminsi yaciye Kinshasa manukana n'uyu generali Ntuza nani wavuye mu Rwanda Kayumba Nyamwasa afite nawe umutwe yise ngo ni P5. Hari n'amakuru yuko hari abasirikari bari gutorezwayo barenga 600 b'abahibo bagiye ejo bundi. Bimaze iminsi rwose ingabo z'u Burundi ziritoreza hariya, ingabo za Kongo, abacancuro benshi bose bagarukaga ba Colombia, bara muri Colombia, abavuye mu bihugu bitandukanye bose bari muri biriya bice. Icyo bagamije ni iki? Nukuza bakongera kwikusanya, barimo kwikusanya kugira ngo abagaruke bongere bagabe ibitero mu bice bigenzurwa na AFC Ventura na Twirwaneho, bakuremo Bukavu, bakuremo Goma uko be baherera ruguru hano mu minsi ishize Rubaya. Twabigarutseho ibintu bye bimeze nabi cyane bashaka kwigarurira mugi. Icyo bivuze ni iki? Amerika Lawrence Kanyuka yerekana ingabo zavuye mu masaha y'ijoro n'ibitangazamakuru bihari. Yagaragaje ingabo zose zisohoka mu mugi wa Uvira. Ziramanuka zerekeza mu birometero 825 zigana Sange. Birangira na Amerika ivuze ati naho mumanuke twababwa ibirometero 75. Ubu baramanutse bari hano Kamanyora. Yego. Bira misozi yose barayirekuye. Uzi ko hakurikiyeho n'ubwicanyi n'ubu umuntu wese uzi ko hakuranye na AFC Ventura na Twirwana ubwo bafataga Uvira akaza akagaragara mu mashusho cyangwa se akaba umuyobozi kuko aho bageze uzi ko leta bashyira ubuyobozi. Abenshi barishwe bamaze kuhava AFC Ventura. Ese ndagusuhuje kandi nkwifurije kugubwa neza cyane ukurikiye The USA New Times aho rero hagiye hatandukanye. Nge nitwa Jean de Dienda Himana. Uyu nguyu aba ari umwanya w'amakuru abagezweho hano mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi wo kuwa gatatu tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026 hano mu karere k'ibiyaga bigari haravugwa amakuru menshi cyane. Ni amakuru n'ubundi arebana n'urugamba rukomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo ya makuru ahari nuko abacanshuro b'Abanyakolombia bamaze kuba boherezwa ku rugamba hariya muri Minembwe bavuye i Karemi hariya muri Sud Kivu. Turagaruka kandi ku makuru atandukanye y'ibitero byabaye ku munsi w'ejo aho ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero ku gace gatuwe cyane ka Gasenyi muri teritwari ya Masisi. Igitero kandi ngo cyahitanye umusaza w'imyaka 80 n'umuhungu w'imyaka 13. Turagaruka ku bitero byinshi bikomeje kuba hariya muri Nord Kivu aho habaye n'imirwano ikaze cyane hagati ya Wazalendo na M23 hariya mu gace ka Kazinga kari muri Osobanyungu naho ni muri teritwari ya Masisi hariya muri Nord Kivu. Turagaruka kandi ku nkuru zatangiye gucicikana zuko ingabo za M23 zigiye kuba zisubira hariya mu mujyi wa Uvira zikongera zikigarurira umujyi wa Uvira. Ese koko barambiwe igitutu cy'amahanga? Ese koko hari umugambi karundura waba uri gutegurirwa muri biriya bice? Haba hari umwuka w'intambara uri gututumba muri biriya bice ku buryo bukomeye cyane? Byifashe bite? Ndi kumwe n'umunyamakuru muramumenyereye cyane yitwa Rwamasasu Joseph Kubwimana, niwe tugiye kubana mu busesenguzi butandukanye kuri aya makuru. Umwe mu banyamakuru bakurikiranye urugamba kuva rwatangira, akaba ari umunyamakuru w'Inuma TV. Rwamasasu ngo haye ikaze kuri The USA New Times. Bakoze cyane Jado Upright. Meze neza kuyu wa gatatu rwose meze neza. Antibare yawe iri gukora neza, wagiye uca mu masaso hariya neza wemye ukavayo amahoro cyane rwose. Urabona ko tumaze iminsi turi mu bitero bikomeye, tuvuga ngo ibitero natwe dukora inkuru zo kwitera nk'abanyamakuru. Kandi nubwo dukora izi nkuru dushaka kwereka isi ukuri. Buri umunyamakuru mwiza, umunyamakuru utabogama,
ariko nanone utarenganye. Ntabwo wagaragaza ko gufata umwana ku ngufu ari ibintu byiza ngo nuko ngo wakoze icyaha ngo ugomba kubaransinga buri icyo gihe mu itangazamakuru. Ibyo bintu ntibibaho. Ibi byose by'intambara niyo mubona nk'ibitangazamakuru mpuzamahanga byose bifata uruhande, biragerageza bigafata uruhande kugira ngo bibashe kurengera uruhande rumwe. Uzabona ibitangazamakuru bibyara ku mugabane w'Uburayi cyangwa se ibitangazamakuru byara muri Amerika no mu Bwongereza na izo za BBC, izo za Reuters zirimiraho uburimiro Donald Trump. Ni ibitangazamakuru bike cyane. N'ibitangazamakuru bigerageje harimo yifatirwa ibihano. Barabibonye ubushize wa mugore ubwo yaganiraga na Trump ariko muhati ibibazo ahaguruka mu kiganiro arigendera. Rero tuvuze urugamba natwe dukora inkuru zo kuri tele ntabwo biba bitworoheye. byaba nkuko tuba twarabyiyemeje nkuko byabaye kuri mugenzi wacu Maripo umurenge 5/5 hariya muri Kivu y'Epfo. Hariya muri Puezero byarangiye hasize ubuzima asiga umugore n'abana 5. Natwe rero nirwo rugamba tuba duhanganye narwo kugira ngo twereke si ukuri kandi n'abaturage barengerwe cyangwa se ubutabera buboneke mu gihe bamaze imyaka irenga 30 bakorerwa icarubozo barabujijwe no gusubira iwabo. Yego. Yes, ngira ngo wabyumvise rero ko turi kumwe na Rwamasasu, ukaba tugiye kurebera hamwe bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rwamasasu, guhera ku munsi w'ejo nawe umaze iminsi wigarukaho cyane ku muyoboro wawe wa Inuma TV yuko izi ngabo za M23 bidasubirwaho zigiye gusubira mu mujyi wa Uvira. Kubera iki gusubira mu mujyi wa Uvira kuri M23 bivuze iki? Bishatse kuvuga iki ko biriya bice bya Uvira bakomeje gusubizwa inyuma, igitutu cy'amahanga Amerika ikabasubiza inyuma kagati nyamuneka musubira inyuma. Kuri iyi nshuro ya noneho byifashe bite? Kubera iki M23 ishaka kongera gusubira muri biriya bice? Ni iki kiri gupangwa hariya muri Sud Kivu kiri gutuma bavuga bati ntabwo turabyihanganira? Uvira, umujyi wa Uvira, impamvu wakomeza kuba Uvira umujyi ukungahaye mvuga ukungahaye kuri byinshi cyane biva hariya muri biriya bice byo muri Kivu y'Epfo, imisozi miremire ya Fizi, biva Karemi, za Shabunda cyangwa se Mwenga, bikazamuka bigayenguka muri biriya bice hariya kuri Tanganyika ndetse utibagiwe na Baraka. Uvira rero umwanzi wa AF23 ndetse na Twirwaneho ari hariya muri biriya bice, kuko umupaka wa Kavimvira benshi barawuzi no umupaka wahuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Ushobora guca hariya mu mazi muri Tanganyika ukagira hakurya cyangwa se ugaca kuri uriya mupaka. Kuba rero umwanzi wa AF23 na Twirwaneho ari hari i Burundi, birumvikana ko Uvira ariyo mpamvu yabaye iki abaye Uvira bitewe n'iyo ngingo. Kuko ahantu harangije kumenya ko hihisha umwanzi wawe ugomba kurwana. Mu Kinyarwanda cyiza bavuga ngo ni umuhenerezo. Kurwana ntacyo witaye, ukarwana ugamije intsinzi, ukarwana kugeza umunota wa nyuma. Rero byaragaragaye ubwo AF23 na Twirwaneho bafataga umujyi wa Goma tariki 27 Mutarama 2015, baramanuka bakuramo umujyi wa Bukavu. Ntabwo byasabye igihe, nibukane hagati y'icyumweru kimwe n'ibyumweru bibiri byahise bivugwa ko bagomba guhita bakomereza Uvira, ariko amahanga yatangiye gushyira igitutu kuri AF23 na Twirwaneho n'abayobozi bayo. Impamvu babikoze nta kindi, amahanga yo Amerika yavugaga ko ashobora kuba intambara y'akarere mu gihe M23 bizamutse gakuramo hariya Uvira, kuko Uvira niba ifashe ku Burundi ariho abarundi bahahira, Burundi niho
banyuze izo ngabo zabo bumvaga ko intambara ishobora kuzarenga Uvira ikambuka mu gihugu cy'abandi aricyo igihugu cyari i Burundi, igihugu cya Neva. Iro byarangiye mu Ventura igenje gake mu gihe rwose babonaga ko amahanga nawe urabyibuka twagiye muri press conference ikiganiro n'itangazamakuru n'ibiganiro byinshi sina kimwe ara muri Goma Serena Hotel babaga turi kumwe muhuzabikorwa ya FC Ventura n'abayobozi batandukanye bagenda bigaruka bavuga ko isaha ku isaha yazasubira Uvira cyangwa se bashaka kuzayigeramo mu gihe ubwicanyi bwe bukomeje ara mu misozi miremire ya Fizi ndavuga Minembwe, ndetse drone zagabaga ibitero byinshi zavaga hariya Bangoka Kisangani, Bangoka International Airport cyangwa se zikava Bujumbura ariho zihagurukiye zikagaba ibitero zisha abanyamurenge benshi burabagiye no kubabarura ariko imibare uri narahari wasanga haragwa abanyamurenge benshi n'ubu baracyapfa. Yego, icyo bisobanuye ni iki? M23 ndabyibuka ari mu kwezi kwa 11 niba atari kwa 10 yazamutse iminsi 11 twari hara muri Kivu y'Epfo ubwo yavaga ara Kamanyora, urabyibuka irazamuka byasabye iminsi 11 gusa kugira ngo izamuke iyo misozi yazasanga na hehe ibasha kuba yagera ariya muri Uvira, ifata umujyi wa Uvira, induru ziravuga, amahanga rwose abasha kuba yabyivangamo cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugero bamaze kugeramo ndavuga umujyi wa Uvira, umutekano watangiye kugaruka, ingabo z'u Burundi zarahunze ndetse bivugwa ko haguye n'abasirikare y'abarundi cyane uko ugeze nko muri abice iyo za Ruvungi aho zasangiye aho wasangaga rwose imirambo yari myinshi cyane muri biriya bice cyane cyane muri iriya misozi uziko ari urugamba rwasabye mu Ventura iminsi 11 kugera Uvira ibirometero birenga 76 uvuye hari Akamanyora, ariko urugendo rudasanzwe byita urugamba rudasanzwe ndetse rwaguyemo n'abasirikare benshi cyane ku ruhande rwa FDLB igisirikare cy'u Burundi ndetse no ku ruhande rwa Zarendo, ku ruhande rwa FDLR n'izindi coalition zose zifashe Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Bivugwa ko abasirikare barenga igihumbi b'ingabo z'u Burundi bwavuze ko baburiwe irengero nyamara baguye muri iriya mirwano cyane n'amashusho yagiye agaragara y'imirambo yabo. Ariko tukiraho rwa masasu kiriya gihe M23 yasubiye Uvira kubera ibitero nyine yari iri gushozwaho n'igihugu cy'u Burundi. Magingo ya noneho ni ikinyamukuru cyaba kibateye kongera. Ibyo nibyo narengiye kugarukaho. Ubwo M23 yavaga Kamanyora yo ndabyibuka Oscar Barinda twagiye muri press conference arangije aratubwira ngo niba hari kuwa 4 atubwira ngo mumanuke yerekeze Kivu y'Epfo. Kanyuka umuvugizi w'irihuro rya mama 23 nawe arabiduteguza aravuga ati ibikoresho byanyu biri tayari mumanuke. Kamanyora ni hano muri Ruzizi nano hafi cyane hariya muri Bugarama, urumva icyo gihe twaramanutse benshi berekeje muri biriya bice ndetse hari ku munsi wo kuwa 5 bamwe barara bageze kuwa 6 bucya rwambikanye iminsi 11 gusa Uvira arivuyemo. Impamvu mu Ventura yabikoze niki? Hari ibitero bikomeye ibyarangije gupangwa n'ingabo z'u Burundi coalition zose zifasha Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kugira ngo bamburwe umujyi wa Bukavu. Ibintu bye byarangije gutegurwa, ni ibintu mu butasi bwa Nzenze Taigawan yarangije kumenya ko bitarenze kuri Noheri y'umwaka ushize 2025 tariki 25 bagomba kuba bambuwe Bukavu. Bitero bye byateguwe bivuye i Burundi cyane, bivuye i Burundi bikamanuka iyo zasange nahe bamanuka baza bakubura berekeza Bukavu. Ibindi bitero bye byateguwe hano muri Nyiragongo arabonye urugamba rwabayemo nyuma n'izo drone zakurikiyeho kugira ngo bamburwe Goma na Bukavu. Kandi yuke ko President w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko ashaka kubona ikibuga cy'indege muri icyo gihe cya Goma ndetse akazakurikiraho ikibuga cy'indege cya Kavumu ko bigomba kuba biri gukora.
aha rero niho M23 amakuru y'ubutasi yamenyekanye. Ubu rero ubu ukuntu bimeze mu makuru namenye mu minsi ishize nuko ibi bitero biri hariya biri gupangirwa Burundi biyobowe n'imitwe itandukanye. Mu ngo Habyarimana hari i Burundi amaze iminsi yaciye Kinshasa manukana n'uyu generali Ntuzanani wavuye mu Rwanda Kayumba Nyamwasa afite nawe umutwe yise ngo ni P5. hari n'amakuru y'uko hari abasirikari bari gutorezwayo barenga 600 b'abahibo bagiye ejo bundi. Bimaze iminsi rwose ingabo z'u Burundi ziritoreza hariya, ingabo za Kongo abacancuro benshi bose bagarukwaga ba Colombia bara muri Colombia, abavuye mu bihugu bitandukanye bose bari muri biriya bice. Icyo bagamije ni iki? Kuza bakongera kwikusanya, barimo kwikusanya kugira ngo abagaruke bongere bagabe ibitero mu bice bigenzurwa na AFC Ventura na Twirwaneho, bakuremo Bukavu, bakuremo Goma uko be bahereye ruguru hano mu minsi ishize Rubaya. Twabigarutseho ibintu bye bimeze nabi cyane bashaka kwigarurira mugi. Icyo bivuze ni iki? Amerika Lawrence Kanyuka yerekana ingabo zavuye mu masaha y'ijoro n'ibitangazamakuru bihari. Yagaragaje ingabo zose zisohoka mu mugi wa Uvira. Ziramanuka zerekeza mu birometero 825 zigera Sange. Birangira na Amerika ivuze ati naho mumanuke twababwa ibirometero 75. Ubu baramanutse bari hano Kamanyoro. Yego. Bira imisozi yose barayirekuye. Uzi ko hakurikiyeho n'ubwicanye n'ubu umuntu wese uzi ko hakuranye na AFC Ventura na Twirwaneho ubwo bafataga Uvira akaza akagaragara mu mashusho cyangwa se akaba umuyobozi, kuko aho bageze uzi ko leta bashyira ubuyobozi. Abenshi barishwe bamaze kuhava AFC Ventura hariya muri Uvira no cyane rwose n'izirankengero zose za Uvira. Icyo bivuze ni higanjemo abanyamurenge buri higanjemo abanyamurenge n'abaturage bariya b'abakongomani. Abenshi bazi ukuri kandi bakeneye amahoro. Yabonye rero M23 ibice yafashe, abenshi babiyungaho ba chef de quartier abo bande bose leta bashyira banyumba 10 n'abandi bayobozi. Aho rero M23 igiye ntubakurikire urumva ibikurikiraho. Abenshi barishwe sinahariya gusa, ugiye Warikare ubwo bayerekuraga mu kwezi kwa 3 2025 abenshi barapfuye. So icyo cyakuvuga niki? M23 impamvu igiye gusubira Uvira ni ibyo bitero byose byarangije gutegurwa kandi bikaba ari bitero karahabutaka birimo FDLR, iyo P5 ya Kayumba Nyamwasa iyobowe na Mungu Habyarimana. Uretse no guhungabanya M23 barashaka no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ariyo mpamvu nk'abadukurikiye kuri The USA New Times nababwira ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwakize Amerika iyo rivuga ngo mukureho n'ibyo bihugu bose babyibagira. Ntibishoboka mu gihe umwanzi yarangije kumenyekana ahantu ari. Ubu rero M23 igiye gusubira muri biriya bice irwane subizo biriya bitero, kuko ndakubwiza mukuri turi mu kwezi kwa 6 ibintu nkubwiye uraza kubona ikintu kijyanye n'urugamba rudasanzwe. Ushaka kwibaza ngo none se Amerika ngo bizagenda bite? N'abadukurikiye aho rero niho umuntu ashobora guhita yibaza ese koko niba Amerika imaze iminsi bashyiraho igitutu ngo basubire inyuma, noneho kuri iyi nshuro biragenda bite? Kandi wabonye ko bimaze iminsi bigarukwaho u Rwanda rusabwa gukura ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, none bikaba bihuriranye no kuba M23 igiye gusubira muri Uvira. Biraza kugenda bite sasa? Barakuraho ingabo se ziriyo bazibonyeho nyine ni ya propaganda. Icyo mvuga M23 kiva hariya amahoro yabaye make. Bubahirije ibiri mu masezerano bagiranye i Doha yimuriwe mu Busuwisi. Ruhande rwa Kongo nta kintu cyubahirije na kimwe. Bakomeje kubagaba ibitero byo birigaragaza cyane, bivugana abanyamurenge batari bake muri iriya misozi. Kandi Amerika yavuze ko barakuri ibyo bice bagasubira inyuma imirwano igahagarara. Leta ya Kongo suko yabigenje. Ubu rero gusubira Uvira barangije kwerekana ibimenyetso ko Tshisekedi n'abambari be badashaka amahoro. Agomba gusubira kurinda abaturage bahari kugira ngo badashira. Kuvuga ngo Amerika bizavuga, kuvuga ngo ibihugu bikanze ngo bwiza ukuri. Era politike
Mukwaya Olivier ukunze kuvuga mugenzi wacu umunyamakuru ngo bya politike ngarabirambiye nazabisubiramo mu gitondo kongera kumubona ariteretse. Ariko rero ibyo avuga ku rundi ruhande wamwumva kubera ko kuwa mbere habaye inama hariya muri Togo. Yari inama n'ubundi yari yo kugaruka kurebera hamwe intambwe zimaze guterwa kugira ngo amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aboneke. Ariko perezida wa Togo yagaragaje ko hakirimo urugendo rurerure. Kandi urwo rugendo rurerure avuga ku rundi ruhande wabyumva. None se niba Afurika yunze ubumwe iyobowe na perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi akaba yarerekanye uruhande abogamiye atukiraho nawe reba nk'uhagarariye Afurika yunze ubumwe, yego arabogamye ariwe wakakwiye kugarura amahoro. none urugamba rurarangira gute? U Rwanda rwagaragaza ko ibyo M23 iharanira babishyigikiye kugira ngo abana basubire iwabo bamaze imyaka 30 bikaba ikibazo. Yego none nawe uratubwira nta n'ingabo z'u Rwanda ziragaragara kuri ya butaka n'ibyo bavuga nta fact nta bimenyetso nta ziriyo. Ariko ingabo z'u Burundi zikaba zambuka buri munsi na perezida w'u Burundi akaba atarabihakanye. Urumva ko kubogama ku isi ni ikibazo gikomeye cyane. Hakaba hari gutorezwayo n'izo ngabo n'ubundi haratorezwayo FDLR umutwe w'iterabwoba isi yarangije kuwemeza ko ari umutwe w'iterabwoba asizwe ku Rwanda 94. Ariko ni nabyo no w'iterabwoba kuko haratorezwayo biri muri Kongo P5 umutwe wa Kayumba Nyamwasa na Mungu wa Byarimana bari hari i Burundi Bujumbura. Wabonye ejo bundi ku Burundi bwigambye ko bwazanye ibifaro ngo bya karabutaka ngo n'ingamba z'ubwirinzi defensive measures ngo barazizamuye i Burundi ngo nta muntu uzongera kurasa i Burundi, niko bari mu bigamba. Ibyo bintu byose Amerika nigeze bivugaho, nigeze bisaba i Burundi, nigeze igira ute. Ibyo mpamvu nkubwira ngo ibintu bya politike nk'ubu perezida w'u France Emmanuel Macron yaraje yotsa igitutu kuri M23 avuga ngo ikibuga cy'indege goma mufungura. Ariko tuvugana ari ku ruhande rwabo nawe yamaze kubona ko andi makuru namenye nuko na Trump nawe amaze gucishamo ijisho Tshisekedi, Felix Antoine Tshisekedi. Akantu k'ububirigi ko wari uvuze n'ubundi wabonye ko bwavuze ko kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo bikwiye kujyana no gusenya FDLR, bikwiriye kujyana nyine kuko FDLR mu gihe batarayisenya izo ngamba z'ubwirinzi ntizava. Izo ngamba z'ubwirinzi ariko nuzibuze n'ingabo kuko nta bavuga ingamba z'ubwirinzi ziri mu bice bitandukanye. Hari ingamba z'ubwirinzi ziri ku mipaka irinda u Rwanda na Repubulika Iharanira hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi. Ako kuvuga ingamba z'ubwirinzi gare ko n'ubundi bwemeye ko ingabo zihari Burundi u Rwanda ntibikiri ibanga ko ziri muri Kongo se. Aya aho rwose naba nkubeshye nkubwiye ko u Rwanda rwabyemeye, gusa ingamba z'ubwirinzi ziri mu bice bitandukanye. Washyiraho nawe ubwirinzi bwawe ushobora kuryama mu nzu kuko byose ni ikibazo kubera ko u Rwanda rwamaze kugaragaza impungenge rufite ko ari nako kurari byaragaragaye. Ese intambara yari dusanzemo hano twari muri uyu mujyi turambuka tujya Goma, abonye ukuntu byifashe Goma igifatwa. Tekereza ko hano tuba turi byose itagiye izo ngamba cyane, kandi amahanga tuba twarapfuye tugashira, amahanga ubuzima bugakomeza guhekenya bapfuye. ahubwo nyine niho bikomeza kubera ikibazo. Abaturage barenga 10 na bangahe baguye muri uyu mujyi wa Rubavu nabo bari bibageranye se. Nyine niho bikomeza kubera ikibazo kuki u Rwanda nyine bakomeza kubona ko ari ryo pfundo ry'ikibazo kandi nyine impungenge rwagaragaje zose zidakemurwa kubera ko niyo bavuga ati FDLR iduteje ikibazo ntibayirandure. Urumva uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kohereza ingabo muri kiriya gihugu, akomeje gupangirwa imitwe yose ishobora gutera u Rwanda bikirengagizwa. None urumva u Rwanda se nyine rwakora iki gukomeza gushyiraho izo ngamba ndetse n'iziteze no kuvaho. Ubwo rero M23 igiye kumanuka isubire muri biriya bice ihangane na biriya ibitero bibi cyane. Buriya arakubwira ngo ishaka ngo gutsinda amarushanwa no kwirukanka subira inyuma, ushaka gusimbuka
usubira inyuma. Kwirukanka ushobora no kugenda gake ahubwo ukagenda wongera intambwe. Kuba rero barakubiswe ejo bundi bakamburwa Uvira, ubu naho hadashyizweho imbaraga ngo bamanuke babakubite uko icyo bagamije bageze Bukavu bagomba no kwambuka u Rwanda birumvikana. Icyo bagambiriye yego ibyabaye hano Sedek na bose bafatanyije ntago intwaro twasanzemo hano zari zo kurasa M23 bashaka kuyirasa wenda ize mu Rwanda bakomerezeho byaragaragaye barasa mu Rwanda. So ubwo rero Jadon uko byifashe niyo mpamvu AFC 23 igiye gukomeza gushyiraho ingamba zose zishoboka kugira ngo umujyi wa Uvira bongere bawigarurire. Yes, Rwanda sasa wagenze mu bice bitandukanye bya Nord Kivu na Sud Kivu. Uyo ukoze comparison y'urugamba rwabereye muri Nord Kivu no muri Sud Kivu, kubera iki urugamba rwo muri Nord Kivu rusa nkaho rwihuse cyane n'ubwo wenda naho haba ibitero shuma, ariko ntabwo urugamba rukomeye cyane nk'ururi muri Sud Kivu. Sud Kivu kubera iki urugamba rwaho rwakomeje kuba ingorabahizi? Urabona buriya Kivu ya ruguru irimo abantu benshi bahuje umugambi, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganje muri Kivu ya ruguru. Ko niho tubona haba mobilisation nyinshi cyane zo kusura. Ariyo mpamvu n'ibice M23 niyo mukishizo na Republika yigenga igacamo Kongo kabiri, kapitali z'abagoma wagiye umurwa mukuru. Kubera iki Kivu ya ruguru abenshi bahuje ururimi, bahuje umugambi, ndetse ni n'ibice abenshi bavuga ko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko hahoze ari n'u Rwanda nk'uko mateka abivuga. Ubwo rero kugira ngo urugamba rwihute ni icyo kintu. Ikindi kintu imiterere ya Kivu ya ruguru mu bice ngiyo nabashije kugeramo biroroshye kurwana nubwo ari mu misozi, ariko biroroshye kuharwanira. Icyambere muhuje urwo rurimi, muhuje umugambi, kandi muri no mu mujyi rwagati. Bura Bukavu nubwo ari umujyi, ni umujyi muto, ntabwo wawugereranya na Goma. Ntabwo ari umujyi udasanzwe mu mijyi dufite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kivu y'Epfo rero ni ahantu hateye ubwoba cyane kuko ni mu misozi, haba iyo za Fizo hehe, iyo za Shabunda hose, iyo za Karemi, ni ahantu hari imisozi ndetse hari n'indimi nyinshi. Nubwo na Kivu ya ruguru hari izo ndimi ariko ntabwo bazikoresha, abenshi bakoresha Ikinyarwanda. Kandi urubyiruko rwaranira uburenganzira bwo kugira ngo basubire mu gihugu cyabo, abenshi bavuga iki? Kinyarwanda. Niwo mubare munini. Naho biriya bice urasangamo abo bafurero n'abafurero, usanga umoko bavuga indimi zirenga 10 kugira ngo abo bantu bahuze sinabo mu bwoko bumwe bose bakomveke mujyane mu mujyi umwe biragoye. N'ubu tuvugana umujyi wa Goma wagarutsemo amahoro, ariko uri umujyi wa Bukavu uracyagoranye. Haracyarimo abantu bakigenda ku mamoto bakajya kurasa abaturage, bakiba abaturage. Nubwo hano muri Goma naho byabaga ubu bisa nkaho byahise bigabanuka kuko bakontrolinga biroroshye. Ikindi kintu shyiraho n'ubwo Burundi. Burundi ni igihugu kuva kera kitava ku izina, kirwana icyo biyemeje paka. Buriya ni urugamba yo M23 itaza guhangana n'abarundi n'ingabo z'u Burundi bararangiye. Ariko regarega abavuga ururimi rwenda gusa rw'ikinyarwanda buriya Burundi amateka agenda agaragaza ko ngo ari abuzukuru b'u Rwanda. Burundi Rwanda. Wakongeraho n'aba bavandimwe bo mu burasirazuba bwa Kongo bikagaragaza ko imipaka bakase imipaka nyine bagasigara muri kiriya gicurumba bafite ayo maraso, urumva n'abavandimwe baba bahanganye. Urumva iyo ntambara ntabwo yapfa kurangira. Nibyo nshaka kukubwira. None n'abarundi iyo barwana icyo nakwita intambara rwose y'ubwiyahuzi. Iyo ntambara impamvu nyitaho n'ubwiyahuzi. Abarundi barakubwira ngo ibice byacu batazabitwara, Uvira yacu.
Uvira yacu nibaramuka aba bagabo babaye hano bagafata hano tuzasubira muri Kongo gute? Nta handi hantu Burundi buzabukoze kuri Kongo. Kandi Tshisekedi mu byabemereye harimo ayo mabuye, harimo ibiki nageze ahantu mu ruguru hano munsi ya za Rubaya hitwa gute, haguye abarundi, haguye Ndizeye umuyobozi wa teritwari ya Masisi atubwiye ko haguye 12 by'abarundi. Barabakubise barapfa, imirambo ibabana myinshi, bakajya basimbuka imirambo barimo kurwana. 12. Ariko Neva ntabwo yigeze ahagarika imirwano, yonge ngo bagiye kubona mu gitondo babona abandi baraje. Uvuze ngo urugamba Urundi bavuga niwe Ruventura wabo n'Uburundi nibivuga ko bakeneye amahoro, bashaka amahoro, abasore bari gusubira iwabo bagomba gutamurwa, bavuga ko bakeneye ubutunzi bwa Kongo. Nakavuga ati nibaramuka babutwaye banwaye Kivu ya ruguru nako Kivu y'epfo, ariho ndashakishaga ibyo kurya, ariho yatunze Uburundi, igitoro kiva hariya kijya Burundi, ndasigara niki? Niyo mpamvu urugamba rwa hano muri Kivu y'epfo rugoye, ari mpamvu AFC 23 igomba gukora iyo bwabaga, ariko abasore barangije kugera muri iriya misozi, ariyo mpamvu n'uduce utandukanye barimo kudufata. Yes, reka twerekeze noneho kuri iyi ngingo irebana n'ihindurwa ry'itegeko nshinga, naryo rikomeje kuba ikibazo hariya i Kinshasa. Mu busesenguzi bwawe, mu gihe itegeko nshinga ubundi rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryahindurwa, hari inyungu AFC M23 yabigiramo cyane muri ibi bice igenzura? Itegeko nshinga abayobozi batandukanye ba AFC 23 baherutse gutangaza ko itegeko nshinga niramuka rihinduwe azahita hajyaho leta yigenga. Ubwo ibizaba biri kubera Kinshasa ntibireba mu burasirazuba, bazaba bakoze, wa muhungu wanjye niwe uvuga ngo bazaba bakoze ku kintu cy'intare. Urumva kubyutsa intare rwose, uko none ubwo bo ntibabishyiramo imbaraga kugira ngo se uko rihindurwa ahubwo bigenga itegeko nshinga, bo nta kuboko bashyiramo kugira ngo nanga umuhuza w'ibikorwa M23 niwe agize gutya rwose abasha gushyiraho yibiye Tshisekedi amatora anabigarutse. Kabila avuga ko hari inzandiko ari n'amasezerano afitanye na Tshisekedi abitse impapuro z'amapaje, abitse mu gikapu cya ibibwiye Jeune Afrique n'ibindi bitangazamakuru, amubwira ko naramuka akoze ikosa ryo guhindura itegeko nshinga ubutegetsi bwe buzabuhirima. Tshisekedi arakoreye campaign kugira ngo yereke abaturage ko bakimukeneye, yongerwe manda ayobore. Nzi ko n'andi mukabatora azaba muri 2028, arabura imyaka 2. Ariko urugamba ntabwo ruzarurarangira mu mboni zanjye nk'umunyamakuru ubimazemo igihe. Kandi nibyo Tshisekedi ashaka ko n'ubundi iriya myaka igera urugamba rugikomeza, ashaka kugira ngo akomeze ahekenye n'umuryango we, ko hari n'amakuru avuga ko hari imitungo yarangije kugura hanze ya Kongo, aho mu Bufaransa, mu Bubiligi, hewe icyo ategereje ni uguhunga. Ariyo mpamvu guhindura itegeko nshinga iyo myaka 2 agakomeza kuba kwereka abakongomani ko ari perezida w'igihangange, agakomeza kwirira amafaranga, we ntacyo bimubwiye. Ariko naramuka akoze ikosa iri tegeko nshinga rigahindura nkuko abikeneye. Nabonye no ku munsi w'ejo biriwe bigaragambye bavuga ko barikeneye, bamwe mu bamushyigikiye ngo bakeneye referendum. Akubwiza mukuri ko ibintu bizaba bibi cyane. Moise Katumbi umugabo wari Katanga umujejeta franga yavuze ko naramuka ahinduye itegeko nshinga Tshisekedi azahura n'ibyago. Reba Kabila, reba bananga bande na bande ba Fayulu, reba aba general amaze gufunga. Urambwira ngo Tshisekedi asigaye he? Kono umuntu wa Katumbi, Martin Fayulu, kono umuntu wa Joseph Kabila, kono abadaga wa Bisibwa,
wabatsinda gute? Niyo mpamvu M23 uganiye n'abayobozi akubwira ngo iyi ntambara niyo ya nyuma, ntiduteze gusubira inyuma, twarateguye cyane ya nyuma twarateguye. Gundi rero itegeko nshinga bizaha icyo nakwita umusaruro M23 kandi nubwo ritahindurwa Tshisekedi agomba kuva ko byagenda kose. Ariyo mpamvu ngubwira ngo urugamba ubu nibwo rutangiye, ahubwo abakozi ba The USA New Times babe maso bacane ku maso. Kukantu rero niko gatuma wa mugani wa Bobo abirambirwa kubera ko bijya kugeraho umuntu avuga ati ahubwo ati nibwo bitangiye. Umuntu twaganira yarambwiye ngo urugamba intambara yo hakurya imyaka mike ni 10 ari vuruguvurugu. Myaka 10 uhereye mu mwaka umwe ushize, mwaka n'igice, bari indi myaka isigaye. Nabwo Kongo yirangiza agira amahoro yose kiretse hawa ya maboko. Abayobozi M23 abonye ko Kongo bayoba, gisirikare bacyubaka neza, ibintu byo kunyanyasa bigahagarara, ruswa bayica, bikorwa remezo abaturage bayibona mu gihe gito. Ariko ibyo byose ndakubwiza mu kuri ko iyi ntambara urugamba nibwo utangiye. Nkuko Sultani Makenga mwenyewe general yagiye abigarukaho yabivuga, ikumva icyo ashatse kuvuga, ariko nibwo rutangiye. Yes, Rwamasasu reka tugushimire cyane kuri ubwo busesenguzi. Ubwo impamvu M23 igiye ishaka gusubira muri biriya bice birumvikana neza cyane ko ari ibyo bitero byose. Si nibyo bice gusa, makuru yandi naguha irafata Uvira ikomereze Karemi uko yabitangiye ubushize, igiye Baraka ifate biriya bice byose bya Fizi, Mwenga barongera bayifate, Shabunda uziko bayifashe hafi 80% ke Shabunda buri kungana n'u Rwanda ni territoire nini cyane. Urugamba nibwo rutangiye uko baratatse beretse amahanga. Yo nakunze reye no kwanikira Kanyuka uyanitse muzakomeza kwanika kwitwita murira twakubiswe drone yaje abapfuye bagize ute nta bikorwa abaturage ntibazabirambirwa ibyo bintu. Baratatse ibishoboka nta wabatabaye, nta mahanga yigeze bavugira. Ubu rero urugamba nibwo utangiye. Abacancuro ngo berekeje Minembwe, abo barahura n'akaga gakomeye kuko abahungu ba Makenga ba Mudahusha nibo bari muri ya ntambara, barakubitiwe za poezero. Bira bice byose amemisi barambuwe byose bagiye kubisubirana hari yagiye kuba intambara iteye ubwoba. Kivu y'Epfo ubu ikindi nanuza na Warikare abahungu bagiye gusubirayo. Rubero uziko bayifite ibice byinshi cyane, bashaka guhuza Kivu ya ruguru, Kivu y'Epfo, bamanuka iyo pfo za Karemi za Baraka na he. Kandi urugamba rwahari hari umuntu umwe wigeze uru Rwanda muri za 98 hafi 97 yarambwiye ngo ni nko gushorera inka. Wakwema ibice bya Fizi Uvira uyifite, biriya bice no kugenda birukanga bagwa mu mashyamba iyo ngiye inyuma kayongoko. Yes, reka ubusesenguzi Rwamasasu tubuhagarikira aho ngaho, ahubwo twerekeze mu makuru n'ubundi bwabagezweho. Niba hari andi makuru mbo wadusangiza ku bitero biri muri Nord Kivu na Sud Kivu wabitubwiraho genda tugana ku musozo. Gusa igihari cyo ni inkuru ku munsi w'ejo yo yuko ngo ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa rwose mu masaha 7:05 ubwo ni mu masaha ni saa 7 ni saa 10 z'umugoroba ni za mu gitondo ejo mu gitondo ubwo ni mu masaha za mu gitondo ubwo hariya rero muri Gasenyi muri territoire ya Masisi asabiye igitero gikomeye cyahitanye umusaza w'imyaka 80 n'umuhungu w'imyaka 13 n'izukuru. Ubwo rero ndetse n'ikindi gitero cyabereye hariya muri Gakenke na Bidegu na Rugezi na Mikenke. Naho rwose ntabwo byari byoroshye, drone hari zikomeje kuvuza ubuhuha kabisa.
andi makuru twabwira abadukurikiye nuko no muri Kazinga naho ntabwo yari byoroshye ku munsi w'ejo. No waramutse imirwano muri bice bya Masisi. Mu masaha ari imbere twagenda tubisesengura. Bararwana drone zirahaguruka ku bwinshi, nibyo mubwira drone nyinshi nyuma yo kurasa ikibuga cy'indege cya Bangoka International Airport yari ya Kisangani. Ntabwo turamenya niba neza niba kira kibuga cyarongeye gukora, wenda twaza kubaza amakuru, ariko drone nyinshi zirava hehe ari Burundi Bujumbura. Ubonye ko General Ngoma Nzito arahitwa Mikenke nyuma yo kuva mu bitaro, yivuje ibikomere kuri ubu yagarutse ku rugamba. N'abandi bajeneye batandukanye rwose, nabonye nk'uwitwa Major General Gabi Kasongo ari hara muri Ituri avuga ko nawe ngashaka kuza ku rugamba, ariko bose barigemura. Wabonye ko twirwaneho ejo bagoteye ingabo z'u Burundi hara mu misozi miremire ya Fizi babura inzira, ifaro byo barabitwika birashya. Wabonye imbunda bafashe imbunda nyinshi cyane. M23 irakubita ababaza babandi bavuga ngo baraje bavemo baracecetse. Arabakivuga hariya baraje bavemo baracecetse. Amerika yararakaye urumva. Rero yerekana ko rwose urugamba rukomeje gukara, ariko ibitero byinshi muri Kivu ya ruguru ni amabandi yaje kwiba inka. Byaba n'icyo gitero akari cya gitero wenda cyateguwe, ariko bagakubitwa umwanzi agasubirayo. Ejo bundi umuntu umwe yarambwiye ati hago y'abawazarendo aba bashaka gufata ibirombe bya Rubaye, ngo barakubiswe ivumbi ratumuka. Apray ubwo rero n'andi makuru tuyagenda tuyasasanura cyane. Reka kabisa tugushimire cyane, ubwo nizere ko nawe bakomeje kugenda bagukurikirana ku Inuma TV cyane rwose, no gukomera ku muheto ko buri munyamakuru wese ukora kuri izi nkuru zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umusanzu akomeje gutanga kandi ukomeye kugira ngo amahoro n'umutekano bagaruke, ariko gakaba tarakagara. Nanone hari utugara tuza tukavuga ubu bafite akaga gakomeye, baza bakavuga ibyo bishakiye batashaka, n'ubundi ko amahoro agaruka hari ukibaza icyo bashaka ari iki. Reka rero dushimire abakunzi bacu bari badukurikiye muri aka kanya, bakurikiye The USA New Times, bari bakurikiye Inuma TV. Reka mbashimire cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Ibiganiro nk'ibi byo ni akagaruka tubihoramo umunsi ku munsi, mukomeze mugire ibihe byiza.